إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu më prall, su misni ako burr, vrednost si ko Allah subhanahu wa ta'ala kia dunya. I'lamu, ko zom vredin ko Allah? Annama al-hayat ad-dunya la'i. Taro pare, taro kira, taro vorda, nina vredini ko Allah. Jek pak, tani maki. Akva mange bud vrednost. Po vrednost taro zlato, dijamanti. Akva mange po vrednost taro sa. Mudar ma akva neti mukav. Dema milioni akva neti mukav. Bilioni, dema sa adva neti mukav nikad. Su si džamljuma vrednost akali sre kitabi. Tu da mu prav džam tara vrednost akali sre kitabi. Akva kitabi Allah kiri, jerfa'u bihi aqwamen, vazdela akali kitabi plemija, u jeda'a bihi l-akharin. Hem peravi avren. Su si nema men ko akva tan, vazdaja akva Kur'ani. Vazdaja le men roma akva kitabi, ha? Dali gazinaja akva akva kitabi. Hem si čače roma su gazine kitabi. Ha? Suba kiri na ko roma, نبري نعمة على قرآن كغزنا كو قرآن يكون نبري نعمة بكرة هذا ولا بكرة ها ديكالي هذا ليس هذا أساس كو حالين إسيامي سوسي أكوا كتاب إن دينجام بريت نسلس أكوا كتاب إن أنا منجي ليل فرداء شيء كو جبري يصير نادو أكوا كتاب كو جبري فردنا نيسا بريت نسنا دينا هذا ليس من روما كو أكوا ثانينا تداي قرآن نسه بريت نسنا ستربلا تكرا nasihati Kur'ane se sastrebela, wallahi amor hali amor stajna verko. Na nili vreme romale, tiri namen hari ko devlesro drumo, te kuva ko dženeti, ko dva drumo te pratina, dva drumo, a naš šetanesro drumo te pratina, džehennemesro drumo te pratina. Ket kira bijava, partija, Roma balija, najnava so kira amen. Šukali adava. Kain gare mena da drumo, ku dženeti ili ku džehennemi, Allah te araki. Mora ti da vrednost i Kur'ane se. Da bi Allah te vazdila menda, jer menda, tu meni si tu mena, menda i sve men šansa te Allah te vazdila men sar plemije. Sar se vazdinga ver plemije. So se, o Koreja čibane, so se azova da bor uspingje ko Balkan. Pučnu korkorim opra. Amen ko bor šelo berša te živine, ništa na uspingja. Pa so se, amen i nam krivo. Nakon nadaje pažnju sem vrednost kakva kitabi, opra mipe. Na volju vremena kada harite počmina, te čitnao Kur'ani, te halevao Allah sumangila. Hem te pratina abla lafija. Te vakira semijana wa atajna, saru sahaba. Šungjam hem keraya. A nasar Allah Yahudije su ine dušmanije pegamberi se. Šungjam hem protiv kerja. Mate ovagja. Hem isto sarti kira nasihati prema u rasuli. Su se akateva kira dinu nasiha lillahi wa li rasuli. Znači li se poslanikos. Znači ne advaket amen mangaje pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam poviše koliko li tutar mu prav mi pen, taro to dat ti daj, taro te čave, taro to rom, taro to kako, taro... Na žena poznato pevači ili fuzbaleri, na žena osotu men mangela. Pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam morate mangele najviše kod u životu. Taro sao insanija. A jer nam tu iskreno prema to poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allah su poslaniku. A dva manuš na cidinga muke za pare. Za tevo caru, prezidenti, ne se vi državakoru. Da bi on narod krenili sa lafi. O bitke, dosta bitke na kla. O halape se mari bečak. Čak čave čungar gele. Čave tikne furdin gele barenca. Samo te resel tute mu pravim, tute, akava, akija poruka Kur'ani. Da bi tu tebe muslimani. A da li se mučinga be adva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Na zaslužili adva manuš mete mangal. O mangi poviše hayri medijatar metadistar mangla ve mu prav. Mislim ko adava. O poviše mučinga tu ke šaj. Tira deset idijata. Su se ovdje po celo život. Da bi te očelo islama kate, ko akvakija pu. Intereso tute mu pravim, tute mi pen.
Da bi tu și netarakla lesre lafi, o mucingea pe celul životul din ea. Agar do sahaba, agar do lesre amala, mucingea pe celul životul pare, sasu nele din ea, da bi palo lende romate avere alhamdulillah muslimani atove. E krom te vakiri alhamdulillah muslimani nu. Na zasluženje dva Muhammedi sallallahu alaihi wasallam te mangali? Da, bez zasluženje. Isto trebala că tu mangiek manușe, e fotbaleri că mangiale, tu ca oreve tu sarleste. Tak tu ca kireti frizura sarleste. Ca civet că adoi angrustic să o să pira. Sa ca kire să o să kirela, să se să mangiale. A că mangia pe gambrie să seleme. Ca mu că brada? Ca japa o desru drumul, ca kire panci vakte namaze, ca de zekati, ca kire shuje lafi. Madik tu samo peygamberi sallicini. Locoma nu știu că se brade. Brada ștar trin mase bairola. Nemoraveala, nemorate că niște cu cripes bairola pis. Uravea tu că gelabia, adevărat locuri svaco șeticlo. Ama șaili tu te kere să rope gamberi panci vakte namaze te kere. Te uște sabale. Ako su shudro. Ako su sova pitu că te pageto soibe. Za namazese. Na te ajikire kudar te vaft ki me kudar ka vakirat ka vaft ki sva kudive ek deshila de ek kuferi ka daft ka ushteri tu oh cel rat nande se tai slave ka ku shtero sati vakiga deshila de ka dobina a ne te svet ki ni cel vreme ka vshet ki ajikire geneo pare angute kya pare ha a gadalina hem life ka kiret ki Dico sabali, samo te na sove, ha? Amadari te bišljan se vrat namaze se. Svet ke považno, pare dali namaze. Šefe se uštea koštaru sati šaj, bukjake. A namaze se uštinja koštaru sati. Pučto mopra mi pe. Su mangia poviši. A tele să murate pratinea pegamberi, hem cu akhlaq lesur, cu edebi. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam Desul nadimak ine el-emin, Muhammed el-emin, o iskreno, o ek çaçipe vakeriye. Dalilna tu da ger mufra, hem mi pen, vakeriye o ku çaçipe, dali hove mufra, hem mi pen. Tu te gani ne mangiate pegamberi. Te mangie ne pegamberi Muhammede, saleste ka kere isto, dali te hove. Adava to no paro. O tabiyeti tiru te vosaro pegamberi su adava paro. Avriadan svaku šeti ličini sar muslimani, mašallah. Najbar muslimani, brada nas čarneja, ovtoneja, duplo. Advalo komu prav? Na vakira tena mumkin tume tena alven greška, brada tena mumkin. Na adva alhamdulillah torluwa peygamber sikere, bakirgiyati mukada, brada. Da biti dikyo peda kava muslimani cenabale. Ey mo prav? Odma cene, selamu alaikum, alaikum selam. I penda isto ke čova pese šami, odma cene, aki ja musliman. A gledalina, znako. Znako tu că alhamdulillah. Că jivine că država sa gel cine alhamdulillah. Jane svako tu că mila, znači că jaya koji java ki Saudiya, koji java ki Mekke ki Medine, ki umra ili hacılık. Kad ki gel alhamdulillah sab hala uzatu de peyna. A vero set kavut. I dalje tekrat tena šao vreme. Znači mora amare peygamberi te podržinale. Kad mangijati peygamberi podržinale. Tu sal muslimani Dikea mucinetu ki asaki država Germanija, šuži slikati skavetaro islam. To uvijek šužo muslimani, šukar muslimani. To se ki dikena tut sar lošno muslimani, kas ka kere isto lošno? Peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Tu kobe sebepi. Soneni te mangetu şnentaro Muhammed'i. Hem İbrahim aleyhisselam vakiri Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Subhanallah. İbrahim'i vakiri adava. Su vakiri İbrahim'i? O mu gospodari, makar mamete ovijek fitna, jek šteta iskušenje, nevjerniku se. To znači da islamsko činaka vakirina. Ibrahim je vakirija. Ja Rabbi, makar mame te vav sebebi za nevjernike te na kovenko islam. So se diklema da lošni pe. Sarav divesu dikaya katiki Germanija. Ko bor Nemcija kati dikena muslimani filani ili muslimanka filanka šamijaja, obradaja, ama lošno ponašanje pe. Ni selame, ni pozdrav, ni ništa nadalje. A komšijali su. Samo galama kerala. Samo šteta ne vale se. Kad mangilja dva manuša kare komšija, na ne te mangilje.
Enki ka dikeli brada ka vakir dikeli musliman ya sabe. Dikeli lember pegamberi. Soska gale sebe akva pegamberi. Savo manusha ka am vakeli muslimani tan, hem musliman katani. Halile. Savršete ovo iskreno prema me poslaniku, Allah je sur poslaniku. Morate se kao šuži slika sa muslimani. A verengi. O narodu te volda šužo misle taro pegamberi sallallahu alejhi ve sellem. Hem morate janale sur sunneti. Morate janale hem te pratinale sur sunneti. Pegamberi sallallahu alejhi ve sellem ska gyama gek drumu ko ceneti. Čitin ko hadisi. A te arakaje pegamberi sur sunneti. Morate cenetu pegamberi koji ne. Kaj živim gdje? Kozom beršinjeli, gdje bi andilo? So kjer gdje samo mu pegamberi? Da bi so, pa bi ti kira meda dva ovso kjer gdje. Tega neka se kave, kaj mangjeli iskreno ljubave, mangi pe. Mislo da kit mangjete pegambere Muhammede, so kava kjer ki čnewana? Sallallahu alaihi wa sallam. Vakir advemo Allah salavati protuki ka mukil, hem salami. Da mangjeva Allah te vakiri tuke, uprotuti te mukil salavati hem salami. Vakir samo sallallahu alaihi wa sallam. Isto morate di kakaj u sunneti pegamberi soro, a mingi te pine sar šablona. Ce su šablona? Di kje sar te živina, a kelet ke u sunneti. Angu te akja, i agjar živi. Kara ke što život. Ma živin sar u glumcu filani na žena so, tu mangia sa leste te ovi. Risine najši žoke, risine trin Ferrarija, štar Lamborghinija na žena so, tu da dva mangia te votu. Aj mojde sar akja pevačka na žena ko ili Allahu ale. Mali asab ki nardon sar primeni. Allah šeko kvenku cehennemi. O Allah samo cehennema pisne iška. Mangia tu da isto te kvenku cehennemi. Tu misli Allah manušatan je zadovoljno, radosno? Ne taj nikad. Wallahi te usjetina dva ukos, staro islam, so tu mu pravi mi pene usjetina ko namazi, kad velpi milionija, milijarde, samo dva te usjetini. Považno ko veli sa dva, nego dva su i sile. A dva nekaj dali zadovoljno. Nego islam kak je tu zadovoljno, radluko kada tu. Isto, daj letidja, je završina, inša Allah. Znači, akana kava, ko posledna dujbokeo pegamberi sallallahu nasihati prema o imamije i muslimanima. A kad te pegamberi vakiri a'immatil muslimin, a'immatano, pegamberi sallallahu vakiri voli a'immatil muslimina. A'imma je žina taro lafi imam. Imam jek, a'imma poviše. Znači poviše taro duj. Pegamberi vakiri a'immatil muslimina. Znači nela kad te kao pegamberi akale lafi vakiri, šajte ovo prezidenti tari država, su tano muslimani, ulesi nasihati tekera. Šajte vol alimi baro, šajte vol imami, znači ki mesčit ki džamija, su planine uvek u panč vakte namazu, su tamo imami, šajte vol hođa, šajte vol bilo jek muslimani su isile pobari funkcija telakera. Ok? Kjer organizacija, šajte vol ki džamija, šajte vol ki država, ok? Političari, hem tako dalje prezidenti. Ok? Imma, a da li su pegamberi vakiri? Imma. Hem, sutra bila me tekerav, ili sad tekerav me nasihati prema Allah muslimane tekerav. Susine je posebno tan funkcija je muslimaningi. Mora me, kad kerav nasihati je ke ima meste vakira, mora me te pomoži navlje. Znači, kad potreba nešto ili se pomoć, me te pomoži navlje, te podrži navlje ko hajri, ko šukari pe, a davaj. Vodiči te vakir, gel, vodiči šukar, jazakallah khair. Muslimani, ja? Mora me, kad kerala o šukaripe, su je tano tačno šukaripe, a dva te prati navlje. Su se ovisili te penek vodiči. Vodiči si kavi, tu mora pa olesti teđa. Šukaripe, dža, pa olesti. Hem, kad kerala ne savi greška, se svaki insani grešniku tano, pegamberi sallam vakiri, kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina tawwabun. Svako čavoja da mestru grešniku tano. Ali on najšuka grešnik je koji tane? Tawwabun. Znači ne Allah su kerina tawba. Su perena pišmani merine nape. Tu inan neko pravo drumo. Ali krivo gela. Pelan pišmani pali iringan tuko pravo drumo. Ali ne? A dva znači ni tawba. Elhamdülillah kirgan panč vakte namazi inek vreme uklan. Ama setingan to kirgan ej. So kerave me ki kološno druminu magjan.
Mora pare tiri nama. Te kira me 5 vakte namazi. Hemi pen ke čigjape se šami, na čigjape se poslije kagjala, poslije pali se tingjape, piri pišmani, znači pali ali ko prav drumo. Hem Allah te ne najšuka. Znači svako manuš grešnikov. Jak vodiči, prezidenti tovo, imami ki hođa tovo, isto je sile greški. Sar me šajti kira vlese nasihati akana, savet. Naštime teva kira angonardo, taro lesere greške lafte kira. Su se to odmah peragyan adle manuši, adle imame, adle hođa i tako dalje, adle vodiči. Kad diklan leste greška, tu ka kire lea korkori lafi. Hem se s respekt. Kao kire se mopral. Tu me tu mangava tu poč pena agyar. Hem dele se pokan isto, hediye tu baya agyar poşuka. İsima ek buti. Tena hola ne magi. Tu amenge adu boşukari pekergen. Tu inan sebep izamaru hayri su diklam hem tako daile. Ama samu ek buti mangava hatiri Allah ise. Radio Allah te vakira. Tena hola ne magi. İka vakireli se sokir ka kiriş. Az vasar edepi. Agar da nasıl imameti kiri lafi. Agar da te dade, te diye, te rumnaye, te çaven sıra te kiri agar lafi. Na te kiri te çave lacak yan gunardu, kit kiri la greški. Nažalost, skoro mame bud dikhava da. Yani tu çavo kozu bud greški te kiri, ma kiri tu angunardu. Yani te perave te çave. Tu šeka vi kiri si ta nervoza, okej. Posle kitinan korkuri le vakile se, močo akvaski gena niškar, ma kiri nikid više gja. Na te kiri lacak yan gunardu. Sara dva soka kamagiotuli. I nati pa nek poti kakira. Hem dosta poti, tu kakveto šoro poste. Tu ili greška, dva čavo kirila greške normalno. Tu morate skavili šukar. Tu od početka na skagane sar trebala ti siklotare pe greške. Sikavle ko šukar način su se tiro nijeti, tiri namera. Te ovo to čavo šukar. Te vola kva imami šukar akva hođa. Te siklotare pe greške, hem te na te kirila pale. A gyarli? A dija i namera. E sar šetire savada. Sad šajte navadili manše ko adva cili, kad kirija ko šukar načinda, kad de nasihati savet. A ne te laži kirilan gunardu. Tu agar pera kirjanli, tu bara kirjantu. Adva kati dali sekava nasihati, iskreno sova ki imamo počete. Adva ne nasihati. Adva ne čalmi, adva ne averbuki, ama ne nasihati. Ne iskreno savet. Isto da morate kirilo pe adili manšenge dua. Dua te kere. Hođa se uvek dua te kere. Ja Rabbi uputin amare hođa. Ja Rabbi dele šukaripe. Ja Rabbi tako dalje. Amare vodiče, amare prezidente. Kelle te kirilo pravila bukja. Cirile taro štete, taro lošna bukja, taro haramija. Taro lošni pe, taro štete. Sad dva te kirilo pe dua te kere. So se kere te da deseti dijaki. Isto kere da lese. Sar vodiči. To pravdano isto. Akva prezidenti, ki ti mangi ki država prezidenti, ovda še greški kakiro. Heme ki keravali lacak yan gunardo, peragiume lesuru tan, lesuru diki bi onardo nedi pratinelle biše. Ne samo adva ki kereva dija šteta ko alimija, adva nažalost avdve dinto ko alimija. Islamsko učenakija, nardo rodena greške. Adva da isto ek punkti teva kereva, tena rode tu uvijek greške. Mađa ko imami, koji hođa, vodiči, prezidenti uvek greške samo tja. Tiri buti svako divem ratu samo pratinelem di kjero deo greške, pišnete penetar, kjeretke sava kirpe. Noticija, da. Tiri noticija samo greške terke. Mova savko manuš. Baš mova gerko islamsko učenakija mofra. Šaji nekoj kjergeja ne savi greška, tu samo yek tikni buti diklan i peragyanle gosta. Yani paglan lesrisli kan gunardu. Hem onardo nevişte pratine adle imami, adle hoca. Koji soka açıl posle? Ha? Şey ne tu iskano niyeti ama skoro saveçane kergan. Urumingen saybuti. Uništingen saybuti. Znači, hem ke deada ek saveti, uvek mora da iskrenost ovotu. Tiro nijeti mora to akava kergan što lošnipe, greška, hem me mangava, tena kirila pa nek poti. A dva te oti ki godi. Ana te sikavetu tu anglonardo akana, baro hem akalite kirili tikno. Tega ne to iskrenost. Hem mora da isto duitu se s respekt, ke dea neka se savet. Yani mora te otu respekt oti. Tu da nam agja nekoj tu vai agja Allah te kiril. Tu kit kire greška kire. So kirgan me tu avakar. So kava kire se so mangeve tu mam. Su çivetu. Na agjar odma reakcija.
Na știi aghiar. Tu nu mangi aghiar manuș tu vai te kire lafi, onda tu da kir shukar lafile. Ket kirgan greška, mangi manuș te avă te do tu godi sa shuje lafență. Muhabeti shujo te kire tu vela. Te bishul zatute shumu pra aghiar. Tu ca prefatinea da. Shujo ponaše. Na malošim ponaše be tu samo kontra kirgan. Ovo taru inati pan dajle ka kire da. I aghiar da baš ku čaveti kire da. Nesnete vas damar glasul ket kiralen salafi. Nesnete kiralen la jake dava kirgum. Hem nesne olingri greške te širinalen baš. Shungene ste greška gara vadeli manuši. Se sovaki Allah vekiri men satara muslimen satallahu yawm al-qiyamah. Koi garavi ye ke šteta muslimanesri Allah ka garavi lesri grevi haram je po yawm al-qiyamah ko suno dive. A tu ako si agjan svako ne se lesre greške ko Facebook, YouTube na žena kaj, Allah da yawm al-qiyamah ko suno dive, sate grevi, sate haram je sao nartka dikhen su kergen ko tajnost. Mangea da na mangea. Ondak ma garav tu nardongire haram je, pa Allah ti reda haram je ka garavi. Inshallah, Allah te oprosti. I posljedno za emetel muslimina gjerka završina, za obična, normalna muslimanija. Znači, ko početak morate dikav, te mangav mire pralen ko islam. Svako muslimani su vakiri ešhedu an la ilaha illa Allah wa ešhedu anna Muhammad Rasulullah račin pe mangi sarak pralen pen ko din. To se Allah vakiri innemel mu'minune ihva ko surat al-Hujurat. Tačno obednik je tane prala, penta je pral. A deli se me mangava mire prale. Te voda tari Afrika kalo te me mangava le. Te voda tari India ili najna kotar, tari Arabia, tari Čina te voda. Me mangavali, alhamdulillah mu pravta na kudini. Isto verej se. Morate podržinav me pralenda. Morate ustitinav da duk, ket oni sirin duk. Kara dinama je pralise ket ovra dinipe. Kova žalosno, ket mu pravda žalosno kova. Tega ne ime, iskreno i numere pralinca kudini. Isto da dikena ka na primjer sušunaja, suđanaja, kišina, sodisini pe ki Burma sodisini pe o Rohingya. Allah sa pralamare. A me morate najhari su šajte kerete vas dete vas ta doa te kere. Ya Rabbi pomoži me pralinge ko Allah tana. Ya Rabbi cirilen tar Allah dušmani amare. Hem ispasi me pralin ya Rabbi alemin. Cirilen tar Allah tana. Hem ker hari Allah muslimanska prezidentija su isi u države te avin ki godi hari. Hem te pomožina mare prale. Subhanallah, amin. O nevernikija, o prezidentija tar u države su taj nevernikija pomožnjena oduri. A o muslimani, prezidentija tar u muslimanska države su kerena. Podržinela je zulumđije. Zulumi te kerel. Nenele pravo čak, subhanallah. Amin, a kerena nasihati prema mare prava. Hem pena. No i hari su šajti kerimo pravo, ker doa. Bazite vas ta, ja Rabbi, pomoži me pralen pene na duri. Ikalen taradava, pari pesu isilen. Hem pomoži ne. Hem isto da mora adava su mangava mangi, te mangav da me pralese. Pegamberi sallallahu alejhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Niko tu menda na never niko dok na mangela adava su mangela pese isto be pralese. Agar te me kerao nasihati prema me pralese. Hem normalno muslimani. Me mangava mangi shukari pe adava da kanadinav ka mangav da isto me pralese, me penengi. A na samo rogeno pralem, rogeno pen na mu prav ko islam. Dari vesla tiro mangi pe agar. Kaj tu adava su mangi tu ke isto mangi yabancıyase ama cene kaj muslimani ama mangava le sar prav. Tega ne tu čače nasihati kirgan pralenge. Ka završenjem čela ko kreja pa ne puti ka čitina o hadisi. Znači, eftatu hadisi taru salam da hadisija taru imam Nevi o imam Nevi vakiri akate prinsimo mi je taru Abi Ruqayya udat tari Ruqayya Tamim ibn Aus učavu tara Aus ad-Dari Allah radisno liyatuhu vakiri kao pegamberi sallallahu alaihi vakirga الدين النصيحة ودين تنو نصيحتي
Vakigam kase ya Rasulallah, vakirio pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Allah ese, lesre kitab ese, lesre Rasul ese, e vodiče muslimanim gire, hem obična muslimani. Olengi nasihati da. Znači, vakirjam avdive, nasihati znači iskrenost. Sad tukaj dejek savjet, iskreno te uvijek dva savjet. A deli sami more iskreno te va prema Allah, lesur kitabi, lesur poslaniko, vodiče taro muslimani, hem sari ne muslimani. A ja kad završina, subhanahu wa bihamdike, šedu la ilaha illa ent, استغفرك واتوب اليك.